E nalo dosu gudu no bo sese de me menchele mi ku do le hwenu mi bi mi ma do dagbe a o nu eje ro to me le yo fongbe gan horo atemi tonji ho mi na ken do mi le yo de sintadie mi atun do men jele ekoblo azan na mi de tin be ho yo po vule ple kaka lobo do itopon endo le mi do vudin yo ntemi ahen mi na je tito jibo so asuo ena yin alonu zo mi ton ena yin zo pe mi ton ena yin nu mi de so in contact lo me bo de ton bo ero dagbe anu mi we e wa zo deji ha inu azan na mi de lobo azan gurugo ton e wa ple do tawo do po to lobo jawa bo da jo me do alimon ko tonu file o ye de nton de so mi na do gbe tonu mi mi atun men jele ekoblo sun a tomodin bo to pon olaga e de o sin de tan ti me pon men jele ko ton sin to ho me bi hui me do o azo atende bo moto e de no blodo bono gan hun fi ko vejuro e de le me de mo fi de no gan hun do me de mo fi de no gan hun do e de ten pon bo de hun le bi sin ali ji bo so lo fi e no bo e si hu azo de we ye me ka yan zo mo ko ton atole on ye ro sin wa no kwedo e dora yoji adio mi jete i ayoji bo kan hobi oye le to gbon ede yo ye do bo mina lo pe ton mi ho de vole do mi si bo mina so bo na so gonu ye le si amechele mi ena chen do koroko mitonle o mi do ta tagbe beyin le asun ko mi de din tan si azan ko aton no kun atongo gbe mina to yin men jele ke zanetin bo le asun si azan ko aton kun we gogbe tegbe ko wo iran sorote bon le tamin do ple o yo fo gbe meno yo fo ni yo ne e inude bo iso ke zan do korote na me gbeji do tajo me to e ro kulen le yo e we eno ya o mo le ka piti mo a likun do wono ti mu nu ndele bo e blodo nu me e ron de wa flifli bo nu mo koton e mo kono do pe fi biya e ma ka tin mo ayo e ka ni de lobo yon de su ti tengbe do nu e yon na bo do hoto me yo e su po lo gege fode bunu e ko so koko lo na ho e ko so o achomo kabi o hu fonde sin de lo do na blo yo e ron de me bo e ron si ho de wa ple kono momo pe de ai ka mo le yo me gbe ji yo ni yo bo e do e ton je ji e don ten pon ka lobo no ba lobo no san do nyona gege de me e no wa dagbe gege do agbaza mi la me na dagbe sin le de suo e no wa dagbe gege le do ezon e so ke zan ko do o te bo do ri do me bi do me jele e no me bi si hutun do na lobo no san daji yo bo na no si hu no to be na pe fi bi bo nyona e de me na do le ton e na yon de so ti tengbe do e no yon lobo e don du lo ti do ton e ne yon ti yon e ka sun pete den kra agben bo no mo ko ton e no yon lobo no so nu e mi no so teme so gra mo no dale so inu be no fi mi no si wa ple yon du yo e si hu gbe kan de nda yo ji bo do pe fi bu yo e na inde lobo yon de su ti tengbe le do ezon bo o nu mo ko ton e so ke zan ro poro te na e ne mina tun do men jele ne votin bo e blo men chile mi bo kaka tube wa plating bo wa ti jayin bo ro gbedu enu ko wa je ta bo to bo ti jayin yon azaro poropo nambide e we isorote howe lo tuba blo ni on le aso mi le din sin azan ton wa ton go bi ka so je ko aton go gbe o e we isorote lo blo nu mo ko ton gala sapen e we ilodo ene le mi koro yele mogbon e yo e blo kaka yo nu wa ton go lo yin agbasa isorote nu fifufu e na contact le mo de ton le wa fifo nu bi bezon bo foro gbegla mi dogu do idin yo ye play ye lobo ja podo fi ne le pon fi le bo itian play bo ye do ma ho ye nu gbo pe lo on o no en Constance Geneve eti me pon do menjele nu gbo mi ganon global action bo mi we to le nkoton e ngala sape nu we bo chube ka do gala horo bo bi ati en di wa god we le global action no ko to nu gege ha file do azamo pan e do itopon do nu gege me nu fo wa tantomo e we sorote bo ka hobio e bo do itopon bo plon nu ye bo de italiji a e gbeto bo ro gbe me on e don lita me bo ron gbatagle mo no de no ton nu e de ton e yo da lo me so bo he e don inken glome e don do kwe bo no vo bi hui e ku no dan yi we ma ho me pe yo e o mi ko mi o fi anda zo ba me mi ayi mi do nu le me yo ku mo je no do nu e nu bo se do me ji yo e do so da jobo wa zo de ji yo e no ho alin me bo no wa dagbe gege do me de tin
nous mon coton et blo khoazana bile boye me ofi fufu ton pe sabo e dio bi jule enele loboto no bo gbadak lo mo de john ton le yo be ina gbe so yo adajo yido imono le begbon ni ekun yan la debu o orel ba de egbe do iton ti me po no menjire ajo ye edo emi din be prisa pernu yo le evinu emi mu te do kun ton me do me de vole do fren bo fi fufu de le bo lo mo nu egba tak lo mo de ton ekun we debu o keka mi le din emi wa rajo le nkan ton duwe yo mi so lobo so khole me plo menjile o mi bi e no po bo hokan mi bi e kale vo yin dude jino mu ajo ye ole me bi hui ton we e inde tin me ko de fredi bo e yin bo ye blo yon mi atno le sun lo mi soro te oblo bo vile le chite de ogun le vacan de ogun le gbata ko mo de ton gun ne le bi hui we pon bo so ken ton yin de bo tin do fune lo bo do nu wa ro po mi e captain pro bo lo ko de yo e na inde lo bo khon me no me bi hui bo america sin wa lo de be na so afi bo na se oza do yo ko le si alinu bo ide so ya ton a alors liaison lion rien na blo fait ngbata glo mode atele ton abi nde le ton rien na yinkan bo yin lo mo san de dion susu mentio na yinkan o pache no azo kweche e don ton filet ajo gigiri do fren bo iso lobo so odoye be khle pondo menjele filet noe e mante do nu kun ayo e wa gbata glo me bo de ton no je ne vais ti me pondo menjele e vinu mi de su ti tengbe khle do le e o me o ton pe dio fi sabo e mi ton dio bi jore le e de dion hen e dan de jido ye o bo so asuo e kuna flo bona ho davo les 2 ans boy ko wazo ene le khai sinti ene hon kwe nu e na blo le na no blog bon bona se kono dalo file bono so aso ye lo mo ye na tonwe e na zon fa azono po lobo kodo safin be ya wa jije sin ide bo ye no do fene titengbi oh dans nous c'est des bon to kon la ko ton et des temps do to me fi men tire me no ko le dio e ko blo so atomo lo li do so mi do gudo ye bo titi me lo menjele ye ben ya zo ko gan lo bo no blo hun do mo azo mo to wute me le yo me ati me ko mo fi no gan hun so yan lipa be no le do azo adi we hun jen su ko so an fi tin jan to kon la gati me lo wen na le ko do ton de mi do mi kun sa mo to le do kin gan le jari bo no so ali bo yan fi na gbon bi no ha e ko mo fi de no gan so yin bo me de tel tin bo e no mo to le jodo so yin fi ne bo e no kan be so de a ya di yo nu mo ko to mi kun sura monde o ye me ka do o te mo ko to bo razo ene le wa we yo ne to gbon e kare yo te on se do abi e ko ta sin o ho mo ko to wa di yo le idogbon yo mi pon yele mi se me ri se me do mi bo se ma do bo mi yi bo ipiple yo bo ipe kha me ri sin mele bo e do ho bo do ke me do garage bo do ali pali to vont mele ni se moto me ton do ali pali mi de moto le sin ali pa oser do garage e ka o se ho mi ton e do ho mali me mi do ton so we o ji ka jabo ko garage mi ton bon mi ka do te wo di o ken mi na iko bo na blo garage ro na dégager moto mi ton do ali pa vont me bo na bio ko yo gbe bo na ja so ro ko gbeji raison donc e mi wa fi gbeji on mi pon de sin do ko yo gbe mo ayi donc lene mi ka do ton so we mi ji o do te ganjo mi na iko bi bo na blo garage ro bo moto presque moto do fon me bo mi gari bo da so wale na de bi kwisin wala ja so mi to wa do ko gbeji ene de ko do ko me de ko mi gombo ko do ya de mi ko do ko de ya ate pa eni pon bo do kha mi ase no ade so tan die ka nyo kai ko tin we me ka si ko do ne wa donc fi bi ka do aso wa de no yin bo do na blodo bo na ja to bo me de wa kan ale wa do na pon bo na za so ton me ka do ton so we donc nya che ko pass le e demi bo na sa pa le nu jo ni ma le do ya mi timbo inu kan de o donc mi na to de mi na blo mi ton bo na dégager de dogbon na se ko ton mi ka gbe ko ton ka do ali tonji na dégager de dogbon bon mi ko do tito me on blo e bona se moto de ali to le sin lo jida ko de jawa ile o sin go garage le bon to bonu mi kana si hu se moto le do ko gbe il faut que mi do na iko do ko gbe ji o ka wa jabo si on go ko gbe po gege bon etero na iko dion mi si pe wa e mi do te pon ji o ni ipede bo akoso de su lo ko de kun e de ro kote nu mi ene le ye mo de bona bona galo nu mi ro nu wiwa me o mi ke o mi na le igbe na ife moto le no kun ko le bona ze wa yi bo mi die ma do o nu kon to de bona si do ko na bo na galo nu mi ro nu wiwa me ai nu we wa mi de do fio e me mi na mo de bona si yi blo nu on e ve u pede e we zo akoso ni ma si ko ni kekere bo pon o blo nu mi
ena mi azan mi caro prêt bona dégager nous miton mais si quoi ma si be mele si moto do si medine moto de mi no zera lijie ne le mi na moro de na wazo trolo bona de si on de we na wazo trolo bo e mana do a elewe mi no zero fine mi blo trolo nu gan ki ko aton ene do ne po mo mi no le de si c'est fort ga bo e invité mi do ko ka mi play ton bo e do holen mi do moto len ma sono alijio do mi de su kalo ton so mi do so do garage le mi do garage yo me blo do donc moto souvent moto de mu mara zo ale mi no soit client zéro mi no do client do ma do prêt yo az moto tombo garé ko do a ko de 100 ton ko moto de bu kusona no alijio abode do alijio le dion mi ko lo so mi do garage yo me arranger donc de u me zo de le mi no de ton de me zo ma de le mi no ze de pa mi ko ton so bolo le se ko ndagbo e de ton no bo moto d'alijio e machia mo e na do aliji moto de si wa ye bona de ra e di bona e biomi o mi do khore bona do parce que moto me de ton blé me de me we god de so ton e so ton blé o mi karo no so mais e na chenue do sende de ton jesu na go lo nu e bo mi de so mi na ze le bona blo gani ene lo yi fon kan ho mi ado mi din bola fo so ho sin alenu bene mi ton ke pa le yi ho de kodo o Côte d'Ivoire po ye me ma odo ko ko ale kan e me ho de wo yin UEFA o be sin alenu we but tin ton iton wo ize nu kan ton ene me chele mi bene to mi ton e je lo ho so be do Côte d'Ivoire sin file sin nu kan ye ma ko do ko ale bo UEFA be o sin alenu bene to mi ton e mo do me jele tin ton e mi ton nu kan ton ni sa fontaine e o o no ni ton do yam sokoro yo e wa yi ho no mon ko ton de mentilemi do poro aton e o Côte d'Ivoire vile ye blin lobo sodo o domino mi ge pa le mentilemi no we o no e o no mon ko ton kasile yo e we amen ye me yin me bo o me la ho remo o cha e plon bol le yo ye pe o bo klon do po ito de me an we e wa ito mlin ye wa cho ye igboje klem ye le ko wa yo e mo menjele le ye ro kan to egbon yo e na so lobo hu na lo et soit moi devoro attends et voilà amlin de me be blue attendre o ye me bol degboto défenseur le yo ye de yo ye pe ou le na si pe gbondo ali enion we a afoyindo johome o me in bol olito e gbo fide lo na lo so intra wo na ton gbo ele bi hui nu geti bo e pon bol lo jin amono menjile e de afo so into gege do nu wa mon koton sin ko nu bezon bo tobu ni attends yo mi to ikwen bo yin titon mi ton nu koton nen e bi opo ndo menjile ko de fonu e na ze we be na ke with God in ali mon koton nu yo ye ne ten pon lobo ho me mo ahun asobe ho do eje ko de lo na je gudo ponjinen ba ona na ho me ye bo de dio e krain tin to o me chilemi ko enio ejije mina no pon lo letanu ni wa mi ton gan ton era chen do poro mi ton le ho yin fun gbebo je mi sile yo e do do tenu mi eje mi ko de nen aklo no gboro te ma wa so ye na ho mi na pe ko do ho de vo epo si ami ko do ye yi